Eye efija sechere constituency election a ekoso ewo em se wantwi bi ekoso ewo ema ekofa etututo ene epra edbae neyin asem ne nyina nkire mu se okatache free fa ekọ abra na efija sechere constituency election ekoso ewo moto chairmanship ne youth organizer ne ada constituency elections no ekoso no so kelechi efa nkofo do mo kọ se omma abato no enkoso ni nyina ene se ompesa abato no ebekoso ni nchiremu ene sen ese na ompese abato no ebekoso ebuso ebekọ ekwakoji nchiremu na ansa na ebekọ no mbodin se subscribe like na share na obi aso enye bi enhwe aha aye Ghana Blog Media obaso a na o subscribe o like na wa share ede amaye and I'm sick at the chill, and I'm saying, almost I. It's one has a socket, can you man? I just said they got 12. I go for anybody, guys, or one prema about one muscle. On one can be no. On one can be. It's commander chronic as I saw you absent or war commander and a him. Let me just mission house anyway. I said, yeah, my baby. I don't know commander who's going to play for Sabata, I don't want to obey commander, sir. Until one night, I don't know for started or no man dance short you. And I brought for once, so yes, I almost soon so be any punk on one at toy. On one at toy. Who's on one? Yes, and I say, I'm a craft. Me way, and I'm seeing one was me to become a what is it to us? If you are here, to me to become a family, so a young one press for. Come on, far coin, so now mention motive for you. If you just such a East constituency, constituency no, I grab out iron so if we are more senior, baby, and yeto aba ede my constituency executives said ye munyina moteno mtumsi be mebia ni dindi wakachechi afifa ebe ye eniyema ensem fata ede kire abato panyifo ene police fo a na omo ha enra anopa ehyehyeye yese constituency election committee ne de tu ede gu akwaso bia omudi gu akwaso bia kama enra assurance a eko contest ni nyina obia by the first by the numbers polling station executive to about obia by ye hye adwumadi ase a yeguso a ye to ya by ye mla hye bedwani so by no so ha bia ye mpanyifo regional rep mu nyina wa ha na ye guso a ye to ya ba yeguso to aba Quincy ene ye hu se be ma bi fe no keteche fifa epia oba opia ya oba na bachofo maako idunum ne din echi a se omone ne ba enim se abato de bi a ye kware mo ba mo firi echi na mo ba na ka se bi mo ye police station officer mo ba ne hu se mo nye bi kware se de ne ntal ne se mo ne ye na mo nye ye ho ye profo oduru ekwan no ana ye din kan ye mna hye bedwani metwoma ya no odi ne nchen epem no ekoye opem no ko echi no na police commander no ba bi sansa de asema so ma about one enko so no pem police commander no so na na metwofo no ballot boss already kan wo ne sabonkum so ha omko fa ballot boss na omde hwe fom na ne nkola mi bi di na chi ba ko twintu ma won shot to pije atu na oma won shot na se police for no so e sore pi bai be starting say there bi jumadi na yedi no e asumdie so na yedi to mo prema o me basa na police for e so du ma ne onen nkola for ne ma no mo ye nyambrase mo ye no police for no so e ba kire mo bebre e ma asumdue ba ye pagya no de kosi ba bi ese de kosi de ko ya e no abato no ko so kama ye tuwie ya executives ni nyina obia holding position do we ne chama we ne do we ne secretary we ne a e no ye to aba no so do we ye nyina echi no abato no so e ko so kama ususu se de na ebema okateche free fa ba ye bibi sei ewa ye di ade ba chami ato aba no obetena radio station ba ko so ha se o ma abato no enkoso ebisa se die to ma abato no so de kokko na mi se minu ya no madaru mi se asem se nyame ya adom na se ye se ye beto police force na oso ba ko to bi na ko police ako police na se force die nyanto ya police for di dwumadi a okura ga ko pede o dwumadi ne kura no oni twaka bia wo onye police station member onye patron onye bibia wo enti ne enim de enti a ono no fra bontene se chenchina mo ye nto aba because oni akonye oni bibia onye panyini bia wo
hold the position be our constituency. Only position be our. The position I want to the of water. Only position be our. So that say, and I see you say nyado. Agora him kunu any position where party no so say or him kunu ti no party djuma di bia no so be stop. Ye nyina sa. Ye nyɛ sa ne ma no wɔ ha. Nti mi nwa wo ba ye ne ma obeye ye ne nyina ne police for ba so. Police for so asori mu ɛda kosie. Ye de mra no ye hwɛ sɛ mra no ene eni mra no ene okatachie eni so mra no ma ni do odika ka kyerɛ sɛ ɔno Ghana mra nyina hyɛ botom ɛna ɔka na wɔ ha. Ɔsɛ Ghana mra nyina okatachie sɛ hyɛ botom. Ɔno obie no Ghana obetuma bibia hyɛ botom. Nti nyɛ ma obeye wɔ ha no. Ye hwɛ ye mpanyifo so na mo nto obetuo. Ɛbɛmi ye wo sɛ na asem ɔkan no sɛ te sa na asɛnte sa. Nti ye gye nyina de ma the police for no say brano any enye adwuma no yes sir Sabi udi kai busa se me na me incumbent ana se amatena so ana se me baaye. Ye ken se me de me aspirant na me incumbent. I wasn't an executive member, neither was I an appointed member of the executive. A ordinary party member. Ana me hunu se me party skinto abam e wo constituency wonti no. Me di party no. The party ni ka kire me se vetting injunction was so enti untimi mba vetting committee ase ana se party ni ka kire me say aspirants are mobile na yentimi ntoaba if it's an injunction or ha me ni say ka obi beko so kwa kugina so yento no so aba eti as an aspirant me executive member me call run for office there me dia ni say party mame directive and a party man notice say me show up na me kugina so yento aba mame eti sa na me ye so obusa say na me nim say injunction wo ho na me nim say yes me ento a the mechanism say me nim if it's eno ne no kore no ana said you apply common sense to the American and also say party no ana aye ne hyehyeye regional ana hye constituency so it is a regional the base constituency mamon to aba the new say constituency ni betimi ebusu so mo koto aba na to ho no ase etiefo ehwe live e wo YouTube ani Facebook ni esi wo afigya sekere ni enam so a chese enei se ye ne chairman twetwe nkomo twetwe no ekoso no ye de bi ato efise honomo na okatachi afrifa wo mokọ honomo anchi no ahyew kakra nei ade ehye ne kon denden de ochim ne kon ba bi a enye yie se wan na ball no wo hwe video no edamuo no a eno na etwagu no ba chama ye ken se injunction ama ameka monsa ansa na abato no ekoso ana nkrapo na se wo mo to se constituency sahodo a ye de o hyato so no mo ho no mo ka ho eno so mo ante na abato no koso wie na mpanimfo ka se ni ekoso nti abato no ye twamu a munyi ntom yo medase unse ye ama mpanimfo tumi ema omode kasa no eye se party mano ekoto abama mpanimfo no sebi obi enu owo Ghana ha otini fia obitimi asori dako abekasa o MPP panyini agise delegates ato aba aman sebi delegates koto abama na delegates koto abama ni wie no eye regional executives enso ba ebe so emi ana omuso emi wie no that means my baba ye chairman ama constituency no ba yen should be say correspondence bia na a free national bar constituency no number 1 amfa regional so number 2 na eda social media it e to da ube hu bi ko abebisa panyi bi o so enyampa e fake e to da u scroll social media na bo say na be fake stamp selected bi so it e yakoye say ase tinto kakra ya ba your communication system no eti ena obeti say ochina beti say eti delegate any MPP for one constituency as for your executive no say at the end of the year ho am your constituency no ena we can say with social media
adetia we ka no mu bu say yenya letter bi officially ana no bi e kan say yenya letter bia it omo de share ya no say ye ma party ti say omo na ye etu ahene ana omo ye esi ahene ana omo esi hene eti emma no to party ni say de ni na mu framam na omo tete no omo nye ready say omo beti ase na ye kan ni ahene say me nye incumbent me ba from the outside. Me can't mean about some opposition. I be facing young sana. Me be we crash but party assembly yan fan to abonti. The whole omo betu omo nyina no. At least omo de no omo wo. And before na wo party nyina wo ho. Ana omo ni executives aye adwuma. It me ba ne de. Na obia mpese me no me boy rem. As we go rem here me campaign. It is delegate na nyagidi omo se me man party fair. Yekon omani njehu eti bia ye no yesan edit to party enu say yesre omo the problem bia ho a omo for regional normally regional transit normally is a problem not unfair delegates eni abese afia ede yenum ni de ede yenum ya no yekoto ama Dr. Mahmoud Bamia afia si ahemi say delegates e ba bontin so ho beto aba enam say omo hu say nipa fufu yi ni ti so obeboa constituency no and women the Mayamo Muntino. 92% of the delegate count and about on this on the Traba. Almost a baby year. A year incumbent are meaning in the coin, reaching over 600 votes. I mean, 893 votes. So this is 7 votes, quack and Hochania, coming here 900 votes. And about Quack said, delegates no treaty. Constituency members no air treaty. I don't see a if you make Chama dear, make that Duduano. Ana me kasama dodo ba se keka me nkoa dia abanye tu me mpredu me wini mpredu sane wo kan wo de mmabe ahensia betwe incumbent awono etiso mu no na ese nka mu edu etike ye kase ye sa akoto a kehu bia anim nemom chama fosu se beba ne se sane wo kan se constituency fo na asoma se kase wo mu nto se party ni take decision a mato aba na wio mu ye delegates e wose mu koto aba mu decision no it comes when ye de ballot box na be si hono na mu to aba no na mu decide say ye be boycott sa ba ye nto so mu de ba ha ye nto because ye gidi ye say ya to ba say ye nto nkra ni enka nkire national say ne wo obema wo mra constituency wo de santre ni chairman se toaso na se wo chairman ya wudie ya kirei delegacy da ba wo soso na soso ye beka bi kire wo se chairman ye ni delegacy no eti ni ye beka na ye adwuma wo ni obeka bi anya adwuma ha wo so yo ma ti de wo kana se ba won se binjira ba bia enjira delegacy na ni enka se obi entimi ma ho obi pa omra ho menye bi sada na menye bi chanso da efi se abia ye friend threat o threat unua ebi mpo na umunye bibie ba hweli ese ebi a ochina ebe e common na nso bi be threat wa ja wo de mpo de ebetuma emu ja fem na eti chairman na mijina hey me nyina edom nenim and threatening will be say ubi ntimi si ho me kwa de na me sre party executives national executives ne say abana etu ye no party adwuma hu hienti no ka omuntu abofo enko constituency ho eni delegates ni nko kasa anasa yempo no ko mutimi eni kasa ye se be asampa etre mafra me ne me kasa ka ba ko tempo timi frɛ eni kasa se o say ni na tinti ye pese ye se ya asenje eyobu efise akwara ebu panyin so bu akwada nanka asudwa ba efise ye nyina ye abusua ba akọ yem kroma ye pese itusa ewo NDC amamu ya enkoyi ye pese itusa come 2028 it adentina se enkwada fompo antanifo ntimi emebusa ompe dienti ana meba me suma se kwa abonti no gina ha kasa na emum akoyese emframam ye toto ensem efa eno ne ade a ya hwemi ya emwa ye party ti ude efiri sabri ko ne ewuni mu anse wudu chairman yes say minimum no efiri say on say asoma me bi kan
Sabra Minu Casino. Party no, up to Sapre, yes, Yemra, near Metnas. It's no, Yabeko, near Potnasi. Now, if she has a year who be on, like I'm watching. Yo. Chama fosu mi de cinema do ase muko si adwa no asa ne wo ka no ne ebe firi mu aba bi ebe to aso na atwede a mo boye ya yenua nsantwire ni hese mu asene ne kon den a wochim ni ti ba bi enye yie na atwede bose pa de ehu o de akono wo yeye ayo eno de me mpese me kan ho ase ne firi se enya dia nya fina maybe because we did for this why asama work on in Libya it called to 9 billion and yet the kwakufu subeka and na yet the abrante no pra na beka nemum e court to juju mo obeye no you know the bible china ona go se oba e kwa bonti na oba no de muja ba e betuma ba se na oba ni di for ana na oba ni di bem so oba ni di for a obetumi de chop park so oba ni di bem so a FM. Ama the compensation be na it moment nya abotre na ye ye court to juju mu etekeba yo Abato no course wie ye no e declare chairmanship wie no NPP mpanimfo be kan say because of sa wantwi tututo ne ntokwa na course nti no nka abato no on be hold no na afi omasanso a schedule time na omabeto aba no foforo nanso if you just say constituency mpanimfo say ya to aba na wie na ye declare winner no as chairmanship any other de keka ho nyina no ye declare wie no kwa de say ye beto aba ne bi opa de enya de a ebekoso ema eho if you just say members phone nyina kasa aba no de nyanya ato awie ne de ya to awie mo mo so e de ose e de akire se omonto aba ne bio omo ato awie se de ne call so ye declare wi na awie nti na asama e call so e wo afija sechere constituency e ho eno no Okay, so as the chairman of the Efija Sechere East constituency, I stated emphatically that as the chairman of Efija Sechere East constituency, who won the chairmanship overwhelmingly with 77.5%, I stated categorically that we would not conduct a new executive election until the next 4 years. My opponent, none, has come out to accuse the EC, myself, or party leadership of rigging or any wrongdoing. I won free, fair, and squarely. My other executives, they have not received any challenge, allegation, or any complaint of rigging. They won free, fair, and legitimately. So I say it on repeat that there will not be any election. The next election will be an election to elect Dr. Mahmoud Bawumia to become the next president of Ghana.
Yeah.